Ekspedicija putevima srpske vojske u Velikom ratu, kojoj je prošle godine išla na put dug 4000 km i obišla najvažnija mesta kojima su išli srpski vojnici, svoje zapise predstavila je i kroz izložbu. Fotografije opisuju stanje koje je zatečeno 100 godina posle rata. Privodimo kraju veliki projekat 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i ovo je samo jedna u nizu izložbi koje smo mi realizovali na prostoru Balkana. Prva je išla Skadar, Crna Gora, Bitolj i evo Niš. Naravno, ove izložbe su važne i one su realizovane uz pomoć Ministarstva inostranih poslova, Upravu za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Fotografije koje smo mi pripremili da prezentujemo građanima Niša odslikavaju put od 4000 km na prostoru 5 država i mi smatramo da je to dovoljan materijal da se vidi razlika nakon 100 godina na ovoj veoma složenoj infrastrukturi. Na izložbi Ekspedicija Veliki rat 100 godina od Velikog rata predstavljeno je više od 140 fotografija, a svi koji žele mogu izložbu videti do petka 4. decembra u galeriji Niškog kulturnog centra.